Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Kuri utu mu masaha ya mu igitondo cy'umugisha. Kuri utu mu masaha ya nimugoroba, igitondo cy'umugisha. Kuri utu mu masaha ku gicamunsi, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 11 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripoko hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu bikomeje kuzamba rero, bikomeje kuba ibindi ngira ngo rwose mu kanya gato gashize niho nagendaga nakira amakuru y'ibintu rwose bikomeje kugenda biba, by'umwihariko hano za Kibira. Ndavuga ntuko byagenda kose, ibintu bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo, navuga ko gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ngo uko imvura irimo iragenda yiyongera muri ino minsi, ni nako inkuba zikomeje gukubita, ndetse kandi zakubita ngo abasirikare batari bakeya ngo bakakomerekera, abandi bakapfira. Ngira ngo rwose no muri iri joro ryakeye hari abagera kuri 21 basanze bapfuye, abandi bakomeretse. Ngira ngo iyi ni inkuru yenda tugiye kwinjiramo tukava imuzingo n'andi makuru menshi agiye atandukanye. Ariko mbere yo kugira ngo twinjire n'ubundi mu ngingo z'ingenzi nyirizina, munyemerere mbanze nisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye muri rusange. Badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Bugande, badukurikira bari mu gihugu cya Kenya, badukurikira bari mu gihugu cya Tanzania, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, baba bari muri Coline Munanira, baba bari muri Coline Mujejuru, baba bari muri Coline ya Tongo, muri Coline Murangara, baba bari muri Coline ya Kinazi, ariko tubasanga mu gisagara cya Bujumbura ndetse na Gitega na za Kirundo na za Ruyigi na za Bubanza. Baba bari mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, tubaye ikaze. Badukurikira cyane bari mu Bubiligi, Ubufaransa, Canada, United Kingdom, badukurikira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tubaye ikaze. Muri ano masaha rero tugiye kuba tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko nyamuneka munyemerere ngira ngo rwose izi ngingo z'ingenzi tuhanze duhite tuzinjiramo mu buryo navuga yuko budasanzwe. Turaza kugaruka ku cyitwa CNDD-FDD yamaze kuba agatereranzamba kugeza amagingo rwose. Iri rikaba ari ishyaka rishobora kuza gutuma hano mu gihugu cy'u Burundi haba ikintu navuga yuko gikomeye cyane. Rikaba ari ishyaka navuga yuko rishobora kuza gutuma rwose habaho guhangana hagati n'ubundi kw'abaririmo indani. Ngira ngo yenda ibintu turaje tubyinjiremo neza, tubive imuzingo, ariko icyo nakubwira cyo ivumbi ryatumutse. Nyamuneka turaza kugaruka gatoya, by'umwihariko kuri Agathon Rwasa. Ni umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko utari n'indani mu buyobozi, wamaze kuvuga yuko nta nubwo agomba guhunga, agomba gushikama agahangana, kuko adanganiye mu gihugu cye n'ubundi hari byinshi cyane byagenda bigenda nabi kandi byakabaye bigenda neza. Turaza kuba by'umwihariko tubyinjiramo tubive imuzingo. Turaza kunyarukira hirya no hino, tugende tubapudetinga 5 kuri 5, kuko muraza kunyemerera tugaruke ku nama idasanzwe yarayiteranyije abayobozi b'ingabo, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Iyi nama ikaba yari yitabiriwe n'umuvugizi w'ingabo, hari ibyo yizeho. Ngira ngo nabyo turaza kuba turi ku muzo tubiva imuzingo. Turaza amakuru yacu ko yasoreza muri Uvira, tubabwira iby'abarundi ndetse n'uko situation ihagaze kugeza magingo aya. Ubwo rero rwose nyamuneka utari wakora subscribe, making sure yuko wayikoze, kugira ngo iyi nkuru cyangwa se amakuru tuje kwinjiranamo neza 5 kuri kagenzi kako. Twirukanse rero gahunda nta gutinda, no gukubita mbangura. Reka duhite twinjira mu makuru yacu nyirizina. Ubwo twamaze kuba ikaze kuri Duniani Kote TV, ariko duhere hano by'umwihariko kuri no nkuru navuga yuko idasanzwe hano za Kibira. Ni Kibira, amakuru angeraho yemeza ko ibice birimo biragwamo imvura nyinshi. Nyuma y'uko rero ibi bice birimo biragwamo imvura nyinshi, inkuba zirakubita, imvura iri kugwa.
ubwo rero rwose amakuru namaze kwakira ni uko ngo uko imvura igwa ni nako inkuba zikubita, ngo ariko ngo izi nkuba ziri gukubita zigatwara abantu by'umwihariko abasirikare bakahapfira. Ngira ngo mu kanya gato nakiraga amakuru y'uko abagera kuri 5 bakomeretse ndetse 16 bakahasiga ubuzima muri iri joro ryakeye. Birumvikana yuko uwo mubare w'abantu n'indi mibare tumaze iminsi twumva ngo inkuba irakubita ari benshi, ni benshi pe, ni benshi abo bantu ni benshi. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose bya bindi tujya tubabwira tuti ariko se namwe mwumva inkuba yakubita by the way, bya bindi tujya tubabwira tuti Red Tabara by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi yarakamejeje mwa abantu b'Imana, ngo tukababwira tuti Red Tabara abantu nibatayitondera izakora akantu, cyangwa se nibatayigendera gake ishobora gukora ibitendo. Ibyo nibyo birimo biragenda biba mu gihugu cy'u Burundi, ugasanga hakozwe icyitwa ama operation, nyuma y'aya ma operation abantu bagapfa. Ni ukuvuga ngo rero uko byagenda kose mu gihe iki gihugu kitari butuze ngo cyicare by'umwihariko gituze, hashobora kugenda gukomeza by'umwihariko kuvuka ibintu byinshi kandi bitari byiza muri rusange. Ni ukuvuga ngo ikindi navuga yenda kuri no nkuru nanone hari ugusubiranamo kumaze igihe kinini by'umwihariko kugaragara mu gihugu cy'u Burundi, ugasanga igisoda indani muri cyo gisubiranyemo, ugasanga baranicanye. Ibikorwa navuga yuko ari ibikorwa bibi cyane, ni ukuvuga ngo rero uku gusubiranamo kwa hato na hato by'umwihariko ni nako gukomeje kugenda gutuma ibintu nabyo bizamba, kuko hari igihe abasirikare bibwira bagasubiranamo ugasanga bamwe muri bo barahasize ubuzima. Ibi nabyo bikaza muri bimwe mu bintu by'umwihariko bikomeje kugenda bituma igihugu cy'u Burundi gihura n'akaga gakomeye cyane, kutumvikana indani mu gisirikare rwagati. Yes, reka yanda twikomereze iyi ngingo tunayiveho, kuko tugiye kuyivugaho bwakira bugacya. Abantu nubwo imyitozo ikomeje, hari abarimo baradeployingwa, ngira ngo ku munsi w'ejo twanabigarutseho gato, hari abasirikare benshi kugeza bagingana n'ubu bakideployingwa, bakinjizwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kandi aba nabo ntabwo bari kumara kabiri, kuko bari kugenda n'ubundi bagera ku mirongo y'imbere ku rugamba bakicwa, abandi bagahunga n'urugamba rwabacanze, kuko ntabwo urugamba ushobora kurubona ngo ubone ari urugamba rw'imbere njyuguma, aho bari kwitwa abandi bagahunga. Nyine ni cya gisirikare cy'u Burundi ubona yuko ibyacyo bisa nkaho byamaze kukirangiriraho, ibyacyo rwose nyamuneka bisa nkaho byamaze kukirangiriraho muri rusange. Twirukanse cyane rero ntabwo ndi butinde, ngira ngo reka aya makuru tuyaveho, ahubwo duhite twigarukira gato ku nama yabaye. Ndetse iyi nama mu kuba ikaba yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye, barimo n'umugaba mukuru w'ingabo General Prime Niyongabo, akaba ari nawe kirongozi wari uyiyoboye. Ni ukuvuga ngo iyi nama yitabiriwe n'umuvugizi mu bya gisirikare cy'i Burundi. Ni inama yigaga kuri byinshi, ariko n'ubundi ugasanga birimo biragenda bigaruka ku mutekano muke ukomeje kugenda ubarizwa n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi. Ugasanga n'ubundi birimo biragenda
bigaruka kuri uno mutekano muke. Ni ukuvuga ngo ngira ngo tumaze iminsi tubabwira tuti imipaka igiye itandukanye iri koherezwaho ingabo cyangwa se abasoda cyangwa se abasirikare, niko hano mu Rwanda wenda tuvuga. Nyuma y'uko rero ibi bintu bibaye ndetse bikanagarira buri wese, igihugu cy'u Burundi cyagiye kigaragaza yuko ibintu bishobora kuba bibi cyane, ndetse uku kugenda cyangwa se kugaragara kw'abasirikare by'umwihariko bakomeje kugenda bagaragara indani, bigatuma biteza ikibazo ku mipaka. Ubwo ni abasirikare n'ubundi usanga bagaragara ku mipaka. Ni ukuvuga ngo rero bitewe n'uburyo bamwe bagenda ugasanga bamazeho igihe kirekire, nibyo byari birimo biraganirwa ahanini, bakaba bashobora kuba bagambana. Ibi nibyo byari birimo birigwaho kugira ngo barebere hamwe uburyo ki abasirikare bajya babadirishwa cyangwa se bahabwa icyo nakwita nk'ibibari mu buryo bwihuse, mu buryo bwa vuba nyine, bakagenda bakamaraho igihe gitoya bagahita bahabwa ibibari bagasimburwa n'abandi, nyuma yaho bavuye aho bakajya ahandi, kugira ngo ikijyanye n'umutekano ndetse n'ubusugire bw'igihugu, igihugu kimekinge shuwa neza yuko ibintu bimeze neza. Kuko bararebye baravuga bati birashoboka yuko n'igisirikare indani ubwacyo gishobora kugambana. Baravuga bati rero dukoze inama hakajya habaho kubadirisha, by'umwihariko yenda bari bari ku mupaka wa Tanzania bagahita bagaruka ku mupaka wa Kongo, abari bari Kongo bakajya ku mupaka w'u Rwanda. Baravuga bati uko byagenda kose icyo gihe ntago bazajya babona akanya ko kuba by'umwihariko bakungurana ibitekerezo cyangwa se baganira ku buryo hari abashobora kugambanira igihugu muri rusange. Birumvikana yuko rero icyo ari igikorwa nacyo navuga yuko gikomeye. Ikindi ahangaha cyaganiriweho ni ikijyanye n'umutekano wo mu gihugu imbere indani, ndetse mu bice bikomakomeye nko kuri radiyo na televiziyo hano za Gitega ndetse na za Bujumbura no ku bibuga by'indege. Aha naho haganiriweho ibintu bikomeye, bavuga ko bagomba gukora ibishoboka byose umutekano wuzuye ahantu kaboneka, ndetse bikanavugwa yuko mu gihe umutekano waba utabonetse ahantu, igihugu cy'u Burundi n'ubundi cyaba kiri habi, cyaba kiri habi rwose. Nyamuneka ntababeshyi, cyaba kiri habi ku rwego rwo hejuru. Reka yenda tuve kuri ino ngingo tugaruke gato kuri CNDD-FDD, ngira ngo iyo nkuru yamaze gutambuka. Ni CNDD-FDD kugeza amagingo aya nayo ikomeje kugenda rwose izambya ibintu, kuko ihangana iracyakomeje, ihangana kandi navuga ko ikomeye cyane, iracyakomeje indani rwose. Bakomeje kugenda bahangana ku rwego rwo hejuru, ndetse bagapfa ibintu byinshi bigiye bitandukanye, byo kuba bamwe bari muri CNDD-FDD nk'ibipupe, abandi badakora inshingano zabo neza. Nyine ni byinshi cyane bikomeje kugenda byibazwa no muri CNDD-FDD. Gusa uko byagenda kose nyine Imana igakinga akaboko, ibintu bikagenda neza, bikagenda neza, abaturage ntibabibone, kuko ntibahite babibona ako kanya, kuko bishobora kuba mu bintu byaba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo tujye kuvuga bwakira bugacya, reka dusoreze aha ngaha tubashimire, by'umwihariko turagaruka mu kanya kari buze. Murakoze cyane bakunzi ba Duniani Code TV.